Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 25. Ti danag ti mangikat iti ragsak ti tao, ngem naimbag asarita ti mangliwliwakan kuana. Papagayam, intay danggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay na, nagpigsamot ng titudo kan angin, lakay. Ay, padang bagyo na kahit. Ay, makapadanag, sapay brown out. Aywan, ayan tayo flashlight. Aywan gayam, jakmat din ay gatangan iti battery. Ay sus, kanya nga iti pagsilaw tayo ita. Kanayin mo't nga ibilin ko nga isaganam dagiti kasapulan tayo dito ibalay. Lukas na nga da sumangbay abagyo. Aywan, tayo radyo, tagdang nagakman iti damag, maipapaditi da ito abagyo. Jak na ipatarimaan. Anya? Agrarak. Unay kamot din Estrella. Pulos nga awan pa'y na isaganam. Amumot nga daw may abagyo. Hindi na kong tana. Madandanagan ak lang arudan, agungot ka pa'y. Danag ka, danag. Saan mo ang makontrol dagiti apagteng? Bakit? Yung naskin nga agsagana ka. Isaganam dagiti kasapulan tayo diti balay. Di mo kunaan nga awan pa'y kanan tayo. Inakman kita, no, dapay natday ti pagbagasan tayo. Ay, unay kamot din. Irresponsable ka la unay. Imbag ko na mare, tasakbay ti bagyo, napana ko naggatang itilako. No saan ko asinakbayan, ay awan ti magatang yu ita. Imbang nga rod ka, amare, ta nakasagana ka. Amok ngamin nga ada sumangbay a bagyo. Agasam nga ita signal number 3 dito ayan tayo. Ay, isumat lagayam anagpigsa ti angin kan todo na anagpatnag. Apay mare, awan ti na isagsagana. Awan Ay, unay mo't daytan. Ibagamon ano anya ti gatangem. Tainton madamdama, adun ti aggatang. Oo, mare. Ikan nakarot iti bagas, kan battery, kape, kan asukar. Paborito ko in luto maasidain tayo, nanang. Sige, mangan ka iti ado, tapno lumukmag ka, tani, nagkutong kan. Ha? Apay nga gun mo tanti lamis ha? Aging ginad! Ay, na! Ay, unay matan! Kalkalpas lang arudan ti bagyo na, itaging ginad manan! Nagpigsa, mami! Tugaw ka lang kita bakit? Saan ka tumartaray? Kita ang taglalaw ti balay. Saan aman ano tanalagdaday ti balay tayo? Ang mga no at adapay amadangran ka no tumaray ka arumwar. Unngag pa'y sumami! Di ka unay agdanag! No, apay nga agsasaruno mo tindag iti sumangbay adidigra. Awan iti kontrol tayo dagiti apasamak. Tinasken, isaganaan tayo. Kan agkararag tayo, tapno natalgod tayo latas ang kapamilyahan. Aday ta, nagsardeng matlang ang tingin ginad. Nagyamanag. Ay na, nakatulakit iti patrabaho ti supervisor me. Nabanuga ka talaga. Ay. Napanan naman nga tan. Apay nga awan pay. Ay. Ni, Estrella, makaulaw ka. Pumanag na ka dito sa hangok. Baybayan na lang nga ginana dito itani. Napambanugak iti nagmalam at trabaho. Ay na, apay ti kunam, si kalaang tinabannog. Mas nakarkaro ang nabanugak, tatrabaho amin dito'y balay. Di mo pa'y damagan no nagawid din ni RJ wano saan. Agrel relax ka ditan. Apay, awan pa'y aya. Itay pa'y ngagdandanagak, ta saan pa'y nagawid. Mabalin ka di, ag-relax ka lang. Di ka man sumanao. Ay. Alas 6 pa'y lang mo titi sardam. Kastalauna hindi pa nagdandanag mo. Ay, nakurang at talaga ti panangipatag mo iti anak mo. Sana pudno day ta. Ngam awan ti maitulong ko iti panagdandanag mo. Urayang maagawid Masurunak yun kay Estrella no kanayo nakastaka. Mami!
Daddy? Hoy! Naggapwam ha? Anya ti orasan? Awid ka di pa iti estudyante da ito nga oras, ha? Mami? Siguro, sumursurot kan kadag iti babarkadam di tama pa naging inom, anya. Sursurwa mo dagbisyo, anya. Daddy? Kung tanak manin ni Mami. Nagapwam nga minay anak ko. Dayday bola. Napanak na basketball dita plaza. Oh, Padali kami intong Domingo. Dakas ka din naman kaya ayamak. Estrella, nangag mo. Kita amti lang at anak ta. Naka-short pan kan nakasando, kan adaimot na abola. Kastala, una hindi pa ng sermon mo kan kuana. Ni Mami, nakaungungat. Awan mo't dakas nga aramida ka. Anak, saan la kayat ni Mamim ang may barkada ka? Ala, pasensya mo ni Mamim. Ingkag sukatan, tamangan tayon. Wan, Daddy? Ay na, Mare. Jay anak mo ani RJ. Naglaing nga agay-ayam iti basketball. Kanayon nga min ang mabuyak ida ijay plaza. Kasta ka di, Mare? Wen, kan nasingpat di anak mo. Saan akas kadag iti daddo mga agtutubo diti lugar tayo? Asaan da amayaban? Tadjay la cellphone ti iggamanda. Saan akas ta di anak ko? Lupasin na pa yung amin na trabaho na. Sakbay nga ag cellphone. Nagswerte kayo anadaan iti anak akas ka ni RJ? Amo na pa'y gayam ti tumulong kadag iti trabaho. Nanakam. Iso adi ka kadi agdandanag, Mare. Si kakit dimot. Amin samot ten aba nagamakitam dito lubong kat pagdandanagam. Ay na, umay ko damagan Ang mga no iliblibas na ti gumatang iti arak kan sigarilyo. Ay, di na aramidon ti kasta, Mare. Sikat ti umuna apang ibagaak, no kasta ti aramidan na. Pare, umay kaawisan. Sa dino pare, Birthday ngamin di anak mo iti bunyag. jay buridak yo kani kumare. Wen, pare. Iso nga umay kamat Ay katuna. Ay na, pasensya kan pare ha. Tadyak mo ten, nalagip ngagkasangay gayam. Umay kayo amin nakatrabahwak, tagi inom tayo man. Masapa tayong orod nga agawid itaa pare. Tapno makaumay amin nakatrabahuan ta. Wen, pare. Naibagakmatan kadag iti babae aka opisinaan tayo. Umay damay. Awan tapno naragsak tayo. Agbabanding tayo man. RJ, Apay, Mami? adalod mo? Adda, Awagam man ni Daddy imta ni rabiin. Ngam di pa'y lagawid. Wan, Mami? Hello, RJ. Daddy? Apay, asan ka kanupay ang nagawid? Apa anak ko? Agdandanag manan ni Mami. Ada inatindara ka birthday. Ibagam ka ni Mami, ang madamdamak pa yung agawid, ha? Sige, Daddy. Mami, madamdamapay ka nung agawid. Tanapan na ki-birthday. Anya? Siyak ti makisarita. Mudto'y ta cellphone. Hoy! Agawid kan! Rabiin! Agawid ak numanamdam, ha? Anya ka tibagat ko na ya. Agawid kan, kunak! Ne, apay nga da babae di nga kakatawa. Ada siguro checks mo anya. Anya? Ada ka dita beerhousean kat babae ti kakadwam. Agawid kan! So kalasaw? Sige, bye. Hello! 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 Inidep nan. Agungungot ka man ngaminan. Kasano adyak agungot? Babain sama ti kakadwa na ijay. Agawid la da ijay a tao. Talaga apagsasawak. Asino di mawag, pare. Amo mo na. Misis. Nag-check man yun iti attendance. Kasi na talaga, pare. Imbagam ko mga kadwanak ngamin, Wala niya pa iti bagbagak kan kuana. Sana makawawad dahil siya. Agungot lang tamo la, pards. Kastaya. Sige. Ituloy tayo kit dito uminom. Kakaiso na nga italamanan nga agsasango tayo. Apay ang nakariing ka pa'y, RJ? Agar-arami dak iti assignment ko, Mami. Isubmit ko inton bigat.
Da kayo Apa nakariing kayo pa'y laang? Urayag ni Daddy masumangpot. Pudno ti atap ko. Idi pa'y, amo kon nga da babae na. Ni mami mo, tila pampanunutan na. Amo kon, idi pa'y lang amin a babaero day taamam. Aging gaita, babaero latta. Apa nagado ti badbado dito salas? Bakit? Anya dagito yung bada? Pumanaw kan. Anya? Babaero ka, aging gaita? Anya ka din dito ngay bagbagam? Nagado a babae ti kakadwayo iti nagiinuman nyo. Katrabawak da kajay. Ay, basta pumanaw kan. Saan mo takas ta? Awan mo tidagas nga raramita. Awan tidagas na napanak. Nakibirthdayak lang, papanawan nakit din dito yung bukod ko pagtanan. Nabayagan na luklukon nak. Ang pampalunod ka man ni tidagas ako nak. Nulukwan ka, iti pala kuma. Itapay, tadakilan ti anak ta. Ay, abaw. Na-stress ka manan. Kapoy ti kapapanunot mo iti maday. Iso, kompormi maladitan ti sumsumro kiti utag mo. Di ka nagsakit. Takit di maturugan. Ay na, nakapsutan ti matak, nga makitak lataan nagnisit day taigid ti matam. Apay anak ko, saan kan samot na nakaturturog? Saan nga rod, nanang? Nag-text kanyak ni RJ. Agap-apa kayo kanumanad kanila kay mo. Naman nyo gayam. Kasano? Dumaw-dawat ni RJ iti allowance na. Saan nakakano ang madawatan, taungat kakanumot nga unget. Kita day ta nga ugalim. Pinabakit na kan. Manupay latitawon mo ngam kasla bakbaketan kan. Ay, ado nga min ti pampanunutak, nanang. Asino ko matiawan pampanunutan na. Asino ko matiawan problema na. Nadagdagsan pa'y ati problema dagiti daddo mangam iti sika. Ay, kastoy isa na talaga, nanang. Diyak samutin maikatan ti kastoy nga ugali. Nagsakit ti ulo, pare. Ado, tinainom tayo, di rabi eh. Imbagkan ka, taday talang ti parikot mo. Siya ngay, inungtan kan inapanak ni bakit ko. Ay, kaasi kamat nga rod no kasta. Imbagam ko maata kinasarita. Ay po, ado ka no ti babaya ka duwata iti rabi. Ado talaga. Ngam katrabahuan tamit dagijay. At damat respeto tayo iti tunggal maysa. Kan saan tayo mat nga aramid iti dakas. Talaga sana makawawat ni bakit ko, pare. Noon niya ti rason na, isulatan. Mare, duwa na ang nga aldaw asaan ka anakit kita. Angam, kasla nagsakit ka. Apay anak ko nam dayta. Kasano, nagunag dagita matam. Madlaw ang mapuypuyatan ka. Ay, ado nga min ti pinampanunot ko. Ay, adday ta kamanan ako nak. Panunot ka panunot iti negatibo. Pampanunutak nga ro daging gaita. Tiyan niya. Addan sa babae nilakay ko. Ha? Nilakay mo? Agbabae? Kat no nagsingpot a taon ni Jose. Apay ko mga agpanunot ka iti kasta. Ay, jak man amo, mare. Panagriknak ngamin kat addan babae na. Saan ka kadi nga agpampanunot iti dakas? Si kamot laang ti kaasin, no kanayon kang agdandanag. Awan mo tirong ba nga pagdanagam? Ay. Kompleto ti pamilyam. Nasingpet kan nalaing di anak yo. Agyaman ka kit di tanaikan ka iti naragsak a pamilya. Rumwar ka manan. Uray ka di Domingo at dalat ta trabahom. Kasano nga agyanak dito balay, kat ungot kamot nga ungot. Isa na saysayat na mapanak lang nga nag-sideline. Pinagrubot kon ti anak ta. Imbagak, nga ipasyerda kami. Kanagbuya tayo iti sini. Kunak man no di mo kayat dagita nga aramidan. Takas iti kinunam, sayang di kwarta. Kayat ko matiagan wind. Kasta nga min. Tasya, maboring akmat nga adalang dito unag ti balay. Sige,
Aramiden ta nga ron nun yatin karim ita anak ta. Agpasyar tayo bakit? Itikas ta. Maparagsak tamat ti anak ta. Ngamsakbay na. Unain tayo ti makimisa. Agyaman tayo iti Diyos. Tapno nakarkaro arumagsak ti pamilya tayo. Karkar na ti biyag. Ado dagiti saan tayo ang maawatan, abambanag, ang mapaspasamak. Ngam di tayo makontrol. Katgapo ta ababa ti biyag, saan tayo nga ibusan ti oras kan panawan, amang pampanunot kadagita abambanag. Akseptaran tayo dagiti saan ang mabaliwan. Liklikan tayo tinalao sa panagdanag. Awan sa bali nga inta eramidan, no di ti agkararag iti apo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.